ekuverinne ehem meehun aharmena deetere dhekey goy badalu kurumaki kuran undagu vedane kameki adimi duniyega emmen ruhe gotan ulumaki kurevene kamen none hama yaqeenum ves aharmenna yaqeenwa ekkamen ebawte insanunge hin efum mifusha jissewumuge baaru ebahi hittakugawa kantatta badalu kurumuge baaru libiyodigamba farataki Allah subhanahu wa ta'ala kame aharmen kitamme warakan ehem meehun aharmenna deetere dhekey goy badalu kuram masakke kurikamuga wiyes Allah ta'ala emihunge hitugawa goy badalu nukurawwa hindaku egote badalen nuane ehen kamum aharmennan oti Allah ta'ala ya kuttam buma gadala masakke kurme e ilahu ruhiwodi nugannawa magu duuko ruhiwodi gannawa magun hingam feshume adi miistakunge hituga aharmena deetere oogawantakama rahum ufeddewongedi ekallange hadratuga dennebume adi miistakun aharmena deetere dhekey nurangalo goettakuge tedu haqiigai emihunnan haama koddevwa e goetta badalu koddewongedi du'a kurume komme mihakivs hayatuge komme ves hisabegga kalu laggande jehifa huredane mihike e lagganduge wahaka ta abadume dakkane bayaku estibedane gina meehunnaki kamuge haqiige balanula iveha adutake qabulu koggen wahaka fatura meehunne ekuverinne deranu ashe kurim mibuni gotta kanta kurashe he amaluko du'a kurun gina kurashe irada kurevviya huriha kame ves rangaluwane